I ove godine u okviru programa Zlatiborsko kulturno leto na Kraljevom trgu nastupao je KUD Udruženja za negovanje narodne tradicije Zlatibor. Program je započeo nastupom prvog ansambla koji se predstavio igrama iz Zlatiborskog kraja i igrama i pesmama iz Prizrena. Luka Vesović, predsjednik udruženja, kaže da bi voleo da druženje u ovim danima sa vernom publikom Zlatibora postane tradicija. Počet ćemo igrama našeg kraja, Zlatiborskog kraja, igrat ćemo igre iz Mačve, igre iz centralne Srbije, igre iz Bosilegrad krajišta, igre iz jugoistočne Srbije, igre iz Splet igara, mala djeca će iz Splet igara iz Srbije, igrat ćemo Leskovac, mislim da je dovoljno. Nastupit će sve selekcije, počev od najmlađe grupe, to su pioniri, to su mala deca, njih ima ponajviše, hvala Bogu, na njima je budućnost ovog udruženja. Igraće i srednja grupa, pripremni ansambl, izvođački ansambl, naravno veteranski i rekreativni ansambl. Najveće oduševljenje izazvali su najmlađi članovi ansambla Dečijim igrama iz Srbije i izvođačka grupa Veterani kao osnivači i nosioci rada udruženja igrama iz centralne Srbije. Što se tiče samog udruženja, mislim da nam je ovo zaista trebalo, jer u našoj opštini koja obuhvata ceo Zlatibor imamo samo taj jedan KUD i zaista nas je bilo mnogo tu i sada nam je ova podela, mogu reći, odgovarala. Kojim igrama ćete se predstaviti večeras? Moj ansambl otvara koncert igrama iz Zlatiborskog kraja i zatvorit ćemo koncert igrama Bosilegradskog krajišta. Idem na folklor već 8 godina, pored folklora bavim se karateom, volim folklor zato što se dosta družimo i zato što dosta putujemo, nadam se da ćemo ići na još neka putovanja. U ovom KUD-u igram 2 godine, a pre toga sam igrala u još 2 KUD-a. Odlučila sam da se bavim folklorom zbog očuvanja narodne tradicije. U odličnoj zabavi uz tradicionalne narodne igre i pesme publika je uživala nepuna 2 sata. Inače, udruženje okuplja 160 članova i rekreativaca folklora, na čelu sa koreografima Mirom Milinković i Nikolom Sekulićem.